in sung ani vong lain nu zoi ro di le naute BJ official channel haya in thopin hong thon oma chu ai pek lai ta video from an lo hang tik no ka ani chu ading chun ani kalawal ke mu dan de lein vaisan ken ka hon han de ti kang kong lam isin la hang ate ni pe tu hai chung a hen patlang hing khoma lom ka tia lom thu kang thil isa bo sin la BJ official channel hai thina thang takin ma som de tu sakna kan plan ngal bok ro se le mo sin la rồi rồi đi cheng xin khát lệ rằng BJ official channel hai yan năng lệ inaute lệ in lâu thật nên bùi đinh tí nghe tí anh phát tất cả anh thuộc bên là này ông mà thuộc bên bây giờ thì có không ăn làm sao treo cái đó sao đấy nên mà xong rồi xong treo Voisun October nisom ni pakhat BJ Zaute official YouTube channel clear to le ngai thatu hai in reng in chebai Chanchinthar Puongtu nei nga leiti Voisun khan Manipura ku ki zo now high political movement le in zomin Churchampur district sunga M Songil khuwa keso malak nain public consultative meeting nei ani hi meeting hin ku ki zo council thui to hai su groups a how to hai le MLA I manizar hai khum antrang hi thusuk asim chanahin Voisuna public meeting a anhun mangdan high sheet ela nei no Naga help pol NSCN IM ho tu tak ato kilonser muivain kumsom nga pangachung amu talo zinga akhu ukrul district asir nading le inzomin Voisun khan anumei pakahaule advance team han Manipur anlo luta zinga muiwa ahung huna buina suk theiding om muiwa chunga hmelma hai chet lakna theiding om hai en thlakna le veng himna sinting malo ladinga advance team hai Voisun khan Manipur lo lu tan ne muiwa hi zinga jingkar Dimapur an thok helicopter mangin ukrul panati hinglai jing hin naga nama helpol pakhat ZUF Zalengrong United Front han thusuk pakhat ansimna naga nam zalena sulsuk tuma kumsom nga pangachung lai acheng na in akhu maksana kepen suktu muivain athil tumul su zolowa hlosama ahungkir na chunga hlimle lom taka lo lom lu na ding sana thakno tinan thil Manipur boina chungchanga army hai malak dana meite han PM Modi kuma hekna thu anthelu nokta meite CSO pakhat World Meite Council WMC intihai chun Manipur sunga ralboi antrana inthok Indian Army then khat hai malak dan athano hle amiruk chu armed forces hai injana lein ingkhom kanla hril suk no ni political authority hai le military lusa tinghan buina hi asi zulmain ma anhung lak wat kan lo beisaya ana chu tu hin Manipur mi pui hai ngai tu na thak loin kan chunga phurik anmin khol khom pek le mani chu lein Manipur ram sung thatting apan pe theina dingin PM Modin hing thupui kan hung sim hai hi hungai poi modin kan hung nge nani Manipur ram hi areng in India sunga asom pakuna Union State ani India State pakhata buina aum chun India ram le nampum pui buina ani kumni le kumchen ve sung hin nang I sarkar I ke huina hnuya Manipur sunga hin law and order thakno India mi le sa Manipur ra mishim singruk chunghan manin mun lo munan thok raljamin Voisuni chen hin harsat na nasat takin antuka tu hom hin harsat takin khosak anrel me kani Manipur state sunga India security sipai singruk chung anuma National Highway lamlin hai roin meitele kuki zonao hai anlan fe po thei no jing hi hing sipai singruk chung hai hin I man tho ana limta September ni som pathumnia Manipur ihung sir trum khan raljam hai cho ancheng na in le khu haya in umtir nok wat ding tin ngai tu na tongbaw mal khat khom ishil no Manipura National Highway lamlin haya zalen taka inlon theina ding thusuk sim inei no Manipur mi pui han anrang the anga kan dit tak chu raljam hai mani intinga kirle chile nam
inkara buina suk palati ti in launa le lamlin hai dang tua army hai le su agreement nuya ral thum choi pol hai kuta in thok national highway lamlin hai in thla zal ding hi ani ing thu hi world mete council chun thuron le nge na ang ni loin irammi pui hai chunga imo phorna hlen suk dinga kan hung in thri ter che ani to chok choka kan la jing ani chun manipura na me hi zultinga pan pe ding chun rammi pui hain Indian Union chunga ringzona an nei hai adei zo ding ani tin world mete council chun PM Modi kuma lekha an lo thonani tarik ni som pari janting darnga le achen vevel khan electric department Chanchinthar tuila subdivision station a thoktu mi pasari hai chu station an duty na huna mel sheet lo misul I mani zat hai fein asanawang ing khomril loin thisen sugrakin kutan thlaka hi thiltlung le in zomin Manipur State Power Company Limited manager substation division 9 le substation division 3 hai chun thusuk khawtakan in suani hi thusuk in aril danin tarik ni som pari janting darnga le achen vevela tuila substation in charge officer thangsa an staff member pasari hai chunga asan ing khomril lowa thisen su khophila tharum thona hi hungtlung ding tarik ni som ni janril dar som pani mangeya namdan anga hung sukfel ni rose hun tim sin pek ani su namdan anga sukfel ani no ani chun hi thubui hi administrative level in ramdan le dun anga malak ningati chun ramle mi pui hai ta dinga thoktu hai chunga hing anga kut in thlakna tharum thona hi tlungnok tangai thak lo dingin thataka infil shi na sim ni rose tin manager SSSD 9 le SSD 3 MPCL chun deputy manager SSD 9 le tuila area chief association le Paul Puongtu mofur tu hai shi dingin zani pathi ni khan thusu khautak ansu ani hi thusuk hi bozui hung ningalin electric department ting le tuila kho thrui tu hai chu substation khengjang huna zani khan inbigna an nei nok ngala thubui thuai inbig remna an nei thei tak lein hi thubui chungchang tu khoma chongbau nei talo dingin mitin free dingin voisun khan thusuk an hung sim ngal ani Manipur government thok tu high dearness allowance percent 3 asuk punga chu central government thok tu hai tale an thlau em lein Manipur Government Service Federation MGSF anlung oino thu an thila hi le inzomin MGSF han nurna an nei ding thu thusuk an sim MSGF President Laisram Sarachun State Government and Central Government le in mila DA hi asim that ma khat an no le it big na nei dinga meeting ako ma khat October ni som ni pasari a in thok ni som thum sung MSGF a member high po point office darkar hunsung black badge mangningati tin anthil hi thusuk hi government in awuksak no ani chon thlathar November nili anthok jikfung si tlain nurna pen down strike kan nei tran ngal dingani tin MSGF thusuk in atar langsa ngalani All India State Government Employees Confederation Manipur unit khoma Manipur government no ya thok tu hai DA suk pungdingin Governor Ajay Bhala kuma memorandum pakhat anlo pek veta ani Manipur Press Club muna AISGEC Manipur President M. Joy Kumar in Chanchin Bumi hai ma arilna Manipur government in DA percent somthum paku anthok percent som li pani chena an kai sangtir hi athat lai jingin state dang highlight te khi chun in hnui takalani state dang haya DA hi percent som nga kai pha kanta retirement kumkhom kum som ruk pani inni ter ding chun all pension system khom fe puinok dingin governor ko mangen na si mani tin AISGEC president M Joy Kumar in arhil Singapore Mizoram han ansung hai kuma poisa anthon hai sukching pen pekin Mizo diaspora sel in atar langdanin Singapore Mizo imani zat han ansung hai poisa anthon cheng tam tham tak sukching pen pekan ni hing poisa hai sukching pen na thila innam hoya intum Mizo nu mai pakhat chu limta October ni som pathum ni khan Lengpui airport manani Singapore Mizoram hai an thok thu andong danin Mizo diaspora sel hin malading in Mizoram police CID special branch hai kuma ngenan lo si mani CID hai chun bozui ngalin sum sukching pentunia shrit Mizo nu mai pakhat chu October ni som pathum ni khan Lengpui airport anlo mana tu hin dobna sin anla fe pui mek
police in anmanui Singapore sin thoa ummek mizo I mani zat han mizorama an sung hai kuma poisa thondinga anrui akuta poisa an si hai asuk chingpen ani tin anril mizo thalai Singapore in hloa ummek atamlem hai chun Singapore an thok dan ang takin an sung hai kuma poisa thonsuk dan anri no lein tuta anman no hin thonman tlom telema athon thei anga in rilin intim kamna chen anei ngam lein mitam takin akuta poisa an si lutani akuta poisa an si lut po belkhomin nui zathum vel ni in anril hlema hai hin October ni som pali ni khan Aizol police station a FIR an lo theluta zani thotani zanting khan Arunachal Pradesh India le ramri naya Myanmar sunga NSCN KYA faction commander Major Peyong Konyak in Kurna Kemchu India Army han drone mangan beina NSCN KYA keder pangahan thina antuk thina tu highline commander bodyguard mi pathuman changsa zanita India Army high chet lakna chu limta October ni somparuk nia NSCN KYA han Arunachal Pradesh Changlang district Assam Rifles Company operation base anrunna thunglet na ni security force thusukin aril zanita India Army han NSCN KYA hai chunga bepui anthlak na chung kot thusuk then khatin antar lang tanin Myanmar Mon district sunga NSCN KYA hai in khorna kema India Army han drone mangan beina NSCN KYA Major General Peyong Konyak anawpale atunu le midang imani zat han thina antuka chukhela Major General le anumei han hlimna antukani ahung tlungding Bihar Assembly election thok masataka ding constituency zale som ni pakhat haya candidate mi sangle zathumle som pali hai nomination tho anita district som pari sunga assembly constituency zale som ni pakhat haya in elding candidate mi sangle zarukle som ko han nomination an tho na in thok candidate mi sangle zathumle som saripanga hai nomination pompek anya candidate mi som rupanga han an nomination hai an loin nukir withdraw ani tuhin candidate mi sangle zathumle som pali han athok masatak na dingin anin elding ani Bihar Assembly election thok masatak first phase hi hungtlongding November niruk ni hin district som parit haya nei ningati chun district som ni sunga constituency zale som ni pani adingin assembly election thok ni na second phase nomination hun sungkhom alo topta scrutiny hi voisun nei ania candidate 12 khom nomination in nukir withdraw hai ta dingin October ni som ni pani chen hun hong ani USA rama asinga team zenz mipui han president Donald Trump chunga lungoi loin no na an nei tin laya reng lalhai hun lai anga mani di dan dana afe pui mipui theina suklom jinga ama thu thua mipui ke hrui tumna hi kannum tano tin USA rama zenzi a sangtel kholai dunga nurna nei hi zenzi hai nurna hin buina asuk no na ding tin venghim tu dingin security force hai cho muntina si anni USA rama zenzi mipui han an president Donald Trump chunga lungoi lowa kholai dunga an khekin hing thu hai hi anin samani president Donald Trump hin ama diddan chawa ro arel hlakhi anrang theangin bansan ro se rambung dang chunga sanction athona sat lein USA ramle arammi puihan harsatna antuk phata sarkar thok tu hai bana suklom hi kandit no lal anga roi rela ithu thu aram ikei ru hi bansan vodro inuya thok hai le mipui hai le lungin rul taka ro rel tlanga mipui hai diddan khom ife puiding ani Donald J. Trump US President an thok in ban ro se tile anlung oi no tongbau hai le zenzi mipui asang telin kholai dunga an khek ridur durani President Trump hin voisu ni chana athil tho hai hi aram mipui han an mi thlop tia in ngai jing chuni dingana hinglai jing hin ramdang hai angin US government khom hi an hung thleng thut pal thei jing ani voisun dar khat le minute somnga borvel khan Delhi muna India President chengna Rashtrapati Bhavan lutna gate number 31 bula building pakhata kangmei asuk meichal polhan amun not ngalin minute som sungin kangmei cho anchal mi thei ramani ole voisuna bj zaute channel a Chanchinthar ai hung suk lang thei hai po chu hing hai anni
zinga dam taka Chanchinthar le in munok dingin viewers sai in rengin mangtha le